Asino dyan ang itulod kan ka dito'y balay, Alpha? Ni Aljon nanang, nobyok. Anya, kabalbalong payla ang adda-adagos nubyo mo. Di payla nataw-tawanan ti pan nakabalom, ngam adda-adagos kasukat dyan na tayan nga asawam. Kanya kuma, nabulanan mo na natay ti asawak. At dan tupay da duma. Malamlamayan pala di asawa da, ngam adda nadagos kasukat na. Ay, awan pa'y nadamag ko akasta. Adda kanyak. At dan tupay nagitay da duma. Di pala na natay ti asawa da ngam insukadan. Ay, agtal na ka man. Agpiluso po ka man ako nakon. Taga-ano nga ro dyan nubyom. Kananya trabaho na. Baro mo laang. Amangan mo't no adda asawa na. Baro syempre. Anya trabaho na. Engineer nanang. Ha? Naimbag man takinayat na ka ti engineer. Ni, unay mo ti kasta pa nagsasauyon? Anakdak ngam kaslayro romandak. Ti kayat ko asawan, imbag man takinayat na ka ti engineer kat nabisyo ka mo. Ay ayatan nak ni Aljon. Iso nga ure anyat kinataok. Ay ayatan nak tulat ta. Agsangit to, panugamdag ti mangisinakin kwa na. Ha? Ay, dalusak gayam ti silid ko tagdan na kamin iti mabiit kin ni Aljon nanang. Anya? Agdan na kayo adi kay pinagkasar? Ay na, baybayan yun ta kasar-kasar. Narigat, tagsisinno kat apelyido. Anya tamo yun no mabalo ak tumanan. Kan adamanan mangayat kanyak no nabalo akon. Di so kataktuman ta apelyido kon. Iso baybayan yun ta kasar-kasar. Welcome to Jenna Almor the Drama. Nanang, kadwa ko na Aljon. Agnangidan diti balay. Naimbag nga orasyon, nanang. Agmanoak. Mala, sumrek kayon. Pasensya kayo, nanang. No makipagnaed akong diti balayaw. Unak ngamin nga iti balay mi ti pagnaedan mi kin ni Alpha. Ngam di na mo kayat. Wen tadyak kurso na dati ugali di inam Aljon. Nakasuswapang. Kanuray dagi kakabsat mo. Jak kurso na dati style da. Madlaw adida kaya taparakan ka. Ala, baybayam itan, mahal. Ala, agsarsarita kayo mampay tay nakagdigos nanang. Aljon, agatling utak. No kasta, ijay ili ti ayan ti trabaho, baro. O nanang, anusan ati kastoy at trabaho? Tawan mo't nagatalan da tao. Anya trabaho aya, baro? Karpentero, nanang. Ha? Naglokon da dyan nga Alpha. Kuna nang amin nga engineer ka. Ah? Kaslakas tamot laang nana. Tagkon kontratak iti balay. Mga alak iti taok no kasya nga da kontrataag a balay, nanang. Ha? Kastaya. Ay kamayat nga rod Tinapatag at da trabaho, baro. Way, nanang. Tasan anasaya at agsadsadaw. Welcome to Jenna Almor the Drama. Mangantayon, nasapa ak nagluto, tan nasapa ak nakariing. Jak makaturog. Wen nanang, pasensya kayo ata naladaw kami anakariing. Tani napuyatan kami idirabi. Amo yung matunti bagong dan na. Ha? Grabe gayam nga gayat to anak yun, nanang. Makapamauyong ti kinadungo na kanyak. Ha? Mangantayo kiti. Ag nga ka, mahal. Nasubwan ka. O sige, mahal. Nag-sweet ka talaga, mahal. Oh, adoy, subuan kamat. Aljon, mahal. Agngangakan Ay, nagloko mo dagito'y ato. Papalandak sa muti ko nada. Ay, nalipatak mo tantay sampay ko. Inakman pa'y isalapay biitan Napigsan jay init. Ang mga numasa pa man titutunan. Ay, kamangan kay pa'y anana. Ay, madamdaman ton. Umuna kayo. Welcome to Jenna Almor the Drama. Mahal, darasama. Lumamisun to danom. Umaygat to'y banyon Wen, umayan, mahal. Neta, masapul pa'y lakan nga agidan damot nga agdigos da kita adwa. Ay, na, naglamin mo't, mahal. Ala tabuyatan kan, mahal. Ay, na, mahal, naglamin.
Ay, my goodness, kit diti kastoy. Talaga apaapalan dagdagitado. Amuda nga ang asawa. Nga awan kagin-ginantil ko. Nga paapalan dak. Ay, nagloko mo dagitan. Ay, umadayo akman la dito yan. Ay, malagip tula ko nga huday di asawak no kastoy laeng. Kanayon mo't ginantil mi iti. Nalailo kami iti tunggal maysa. Uray addan edad mi. Nalailo kami latta. Ngumuna yun tanatay mo nga minanday di asawak. Ay, iti kastoy makit-kita kita. Mailiwak lakit nga rudon iti day dilakay ko. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Intaglakon alpa, di ka pa'y mo nakarubot. Intagang katen itilako taasuman kenturon. Jak agla ko nanang. Aginana akon, ta sana kayat na Aljon ang mabanugak. Ha? Adamot din ni Aljon amang good para kanyak. Di siyak lang arudan ti mapanaglako ita. Kuwan anusan nyo takababain mo't kanya Aljon. No patida kayo ka panunutan na apakanan. Saan mo kidi nga imot di asawa ngam kababain mo't numang namnama tayo latakan kwanan. Ay katun napigsaak pa'y mutkit di nga aglako Ken exercise kunday to'y apanaglako. Suman! Turon! Banana kyo! Kumatangak man, miss. Ha? Ay, uwan, sir! Anya jay kunanan. Miss? Kaslaak nga tabalasang dito'y badog kita. Wano, talagang aglang-langa ak abalasan. Sagmamano talakom aturon, miss. Sagkikin sila ang sir. Mano, tigatangan nyo? Oray dwalaang. Kan di tasuman. Naimas mo't latasuman mo, miss? Wuna, kaanakak di agar aramid dita, sir. Ang angkatek mo't nga ilako. Sige. Ikanak iti dua, miss. Ay na, sa anak abalasang, sir. Baluak. Iso adinak awagan iti, miss. Kan senior citizen akon. Amangan no ubing te pagkitkitaam kanyak. Iso nga awagan nak iti, miss. Nudyak nga minammo tinagan timay sa ababay. Miss, tawag ko kan kwa na. Anyat nagan mo aya? Siyak ni Mina, sir. Amok ti rupam. Takanayon ka amalabsan dito'y balayo. Ngamjak amo tinagan mo. Italaang mo nga minagumatang ka. Wan. Uray siyak. Makit-kita ka mo't alumablabas dito'y ngaglaklako. Dado, tinagan ko. Ngam di mo't adda ka duwam abalasang ide? Anak mo day jay? Aywan, anak ko. Padak mo't la abalo day jay. Ngam nakiasawa manon. Kaas-asawa na launay. Kastaya. Di mo't ten palubusan di asawa ng aglako. Tadi na kano kayat amabannog. Iso asyak laeng ang taglaklako ita. Kastaya. Nakiasawan di anak mo? Sika ngay. Awaran planom ang makiasawa manen, Mina? Ha? Awanan planok dado. Ngamin bakit akon? Kanya bakit? Nagubing ka. Kaslakan to pa'y agtaw-tawan la iti 42. Ha? Dinak man matrabakan dado. Saan man? Talagang ubing tilangam. Napintas ka pa'y. Ay di ka man dado. Lukon nakmut. Saan man? Talaga napintas ka. Siguro, ti agar-aram gan ka. Awan. Apay, di mo kayatan ti makiasawa, Mina? Nungay agaramakken ka, di nakati kayat. Allah! Tilay bagbagamot. Bakbakitan akon armenak. Jay ubing ati armem. Jak kayat ti ubing, Mina. Tay padak nga dan edad na ti kayat ko. Ta sigurado nga ginawatan kami. Nagpintas ka talaga. I love you, ading Mina.
Sapay ko ma. Tad nagasat ko ken ka. Aywan. At tigaan ti bayad ko. Dandan ni malipahat ako. Nga po iti panagayat ko ken ka. Apay, awan bariyam, sangaribo mo't takwartam. Awan nga ron ading. Barya anak Awan mo't pagbaryak dita. Ang alabay amon, di mon bayadan ti inalamdado. Ilibre kun ka. Ha? Ala, nakababain mo't Sigurado ka? Wan, Ay, agyaman ang karon amin na. Umay kanto manen aglako no bigat, Juan. Aljun, mahal, itimplaan naman iti kape. Sikan takasangsangput ko ang naggapo iti trabaho, bakit? Sakit di ko ati itimplaan. Alan, mahal, please, may mayat ngamin titimplam. Alan, alakay. unay mo daytan alpa. Kas kalaubing iti kasta nga itsuraam. Bakbaketan kan nga agubing-ubing. Apay ti ko na napintas aboy-boyaan ti kasta nga itsuraam. Ala, baybayan yun ti anak yun anang. Talaga akasta kami nga aglin na ilo. Kas kamla ubing no ko Kas kayla agpapaapal iti kasta nga itsuraam nyo. Ala ka. Napaguramsan ni Nanang Alpha. Bye-bye aman ni nanang. Apal na laday ta, tawan ngamin kalinlin nambing na. Alan, itimplaan na kun, mahal. Mabitla nga rod mahal. Tagpulasak biit. Ne, awan mutlakom itamina. Wano na ibusan. Sa anak naglako itadado. Iso nga imayak, tao may kupun kun jay imbagam idi namin sa nakalman. Imbagak nga. Jay imbagam nga agkursunada ka kanya. Ha? Punkek no talaga seryoso ka, dado. No saan nakaluklukon laeng. Saan mo ta talaga? Kras kamat. Kan agayatak kan ka. Sure ka, Sige, aklunan kan, dado. Ha? Agpreso? Ang mga mapilpilitan ka lang. Saan? Talaga nga agayatak mo tinken ka, dado. I love you too. Sige nga Rod. Agdanatan, Mina. Ay katun na. Ngam pag naudan tangay, dito'y kadidakkel abalayo. Ay, saan? Bawal ka dito'y. Makipagnanaudak na iti kabagis ko dito'y. Balay ti ka anakak dito'y. Makipagnanaudak lang, tawan balay ko. Anya? Iso ano kayat mo? Iti balay yun ti pagnaudan ta. Sige nga Rod, si katimakaam dado. Nanang, asino jay lakay ang nakatugaw iji balkon? Kadwayo matasimang pet. Ni dado dayjay, tiagbalin amay kadwa nga amam. Ha? Nobyo yu dayjay? Wen, katag din na kami mutan dito'y balay. Kunak man nawanan plano yu amaki asawa. Awan ko matalagan, ngam gaputa ka na yun dak apa-apalan. Nangalaak mutan iti kaginantil ko. Tapno saan dakon apapa-apalan. Ala, saan da kayo matapapa-apalan, nanang? Talaga lang nga nalailo kami titunggal may sa kanya Aljon. Nakadkadlaw mo't apapa-apalan dak. Nagalas ti aramid yung agasawa. Iso nga ita taadan nobyo saan dakon ang mapaapalan. Mangantayon, darling ko. Sige, darling. Ayan tayo asawa mo ay Alpha. Hey, nasa parimwar tata. Napanagtrabahon. Ala, nga ka, darling, tasubuan ka. Ay na, daklaim pagarop. Nag-sweet kagaya, Mina, darling. Saklutin nakman kit di, bayat ti panangan ta. Ay, kadala. Oh my God, darling. Tas siya timang subukin ka. Ay na. Nagmayatan. Anya matikas tang itsuraan yun, nanang. Bakbakitan kayon. Magpabebe kayo pailaan. Katanya kumatdakas na. Kastoy nga rod matiwagas mi nga aglin namping. Inak man lamangan di salasen. Alaak ti ka nakijay.
Di na kami pakibiyangan iti kayat mi nga aramidon. Ta saan da kayo apakibibiyangan? Nukas jay nga agin-gin nantil kayo iti asawam. Naragsak ka kadimot lang, Mina. Wala, grabe ti kinaragsak ko. Saanan akas iti sigod ang nakalidlidayak. Nang runa no agin-gin nantil da alfa kunti asawa na di tabangir asilid no kastoy arabi. Kasla akla pimpiman nga awan kagin-gin nantil na. Sapay ko mga rod, tadi kan tumaumakan niya. Saan to apulos, Dado? Sige, maturog ta nga rodan. Tamasapa ka pa'y ngaglako inton bigat saan. Wala, tado ti angkatek alako inton bigat. Alang nga rod, maturog kan. Tapno napigsa ka nga aglako, darling. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ni, nagadumot tayo ng katwala ko yun, nanang. Kabaalan yung awitan dayta. Wen, susuunot to'y labak. Mala, mapanakon. Mangan kayon to kinitatang mo, tadi pa'y nakariing. Mabit man lang, nanang. Apay, anya trabaho dyan nobyo yo. Nagtrabaho ide iti sikat akumpanya kas driver. Kan nagabroad ide. Anya trabaho na ita kunak. Sana dagita naglabas sa trabaho na tidamdamagak. Awan aginanan talakay kat nga roden. Apay ngay akas ta. Da kayo kay den timang pakan kang kwana. Kat sana bali tagin na umod. Aglaba pa'y nukwa. Kan kanayon nak nga itimplaan iti kape. Ingkay ringan, tagkuyog kayo ama panaglako. Naglalayngan nan. Anyalat kukon nan ngay. Iso at trabaho, sana da kayo. Kitaan nyo man di asawak. Pinasardeng nak ngaglako. Tadi na kayat ngagbanugak. Saan nga agpapada ti ugali ti asawa? Iso adi mo ipada di asawam iti asawak, Alfa. Okay laang mat kanyak no siyak trabaho para kada kami. Takanayon nakmat nga itimplaan iti kape. Day takat kapkapit bagbagayon. Sinaan nyo nakastama lagayam. Apaya pag sinaanda kami, katrim magsak ti biyag ko, ididimteng ni Dado iti biyag ko. Asino nga rodan ti para masahik no sinaak. Asino ti para timpla iti kape. Kan mang saksaklot kanya, nukas jay akayat ko ti agpasaklak. Ay, jak amo kada kayo. Uncle Sulito, bagbagaan nyo mamadya kabsat yo. Nakiasasawa pa'y lang amin kababakatanan. Kat basol mo matlaang ta pinaapalam mo't nga may kanakan. Pinaapalan nga, saan mo't uncle? Kat no istorya na idi kanyak nga igaggagarayo kano timang papaapal ken kwa iso siguro napilitan anak asawa manay. Ay na, awan mo madi nga intensyon me. Talaga laang nga nalailo kami nga agasawa. Apay, pudno aya asadot di asawa na. Ay, permi uncle. No ultimo panganan na plato di na mainawan. Nakawarwarapay, masurunak. Di asawak nalaing agdalos day jay tibalay. Nga misumutan, sadot lang arudan, nalaing pengagiwara. Patibado a pagsukatan na, ibalaybay na latan ititugawan iti kusina wano salas. Ay na yan. Ibagam iti inam bagbagaan na. Mamin ano mga ibagak, ngam isakit na may asawa na. Masurunak, uncle. Ala, takasaritak tuman. Bareng makapanak numalam ijabalayaw. Kabagays, apay ngay, kimutong kamutain manipod na kiasawa ka manay. Gagangay na kabagays, takimusimak ngamin amangan. Kimusim ka, winaw. Maparparigat kan iti trabaho. Saan mo't Adda na kaibaga kanya kabagays. Nakita da kano di asawam ije palutan ije pistaan. Makisugsugal ka naw. Ay na, pagpalpalabasan nala iti oras dayta kabagis. Daytakat ngamin ti paglaingan ti tao. Ti agsipot iti padada a tao. Imbes at ibiyag da kumalaang ti pakibiyangan da. Kabagis, kaasyam kumamot tabagim Bumakit kan. Ngam tudo trabaho kapailaang. Imbes nga ginalakan. Bayam nga di asawam ti agtrabaho. No di na kayat ti agtrabaho. Pagtalaw maun, ta isupay apakpakanem. Nagdakilan akarnay.
Saan nga agtrabaho? Anya ko matibibiyang yu kada kami aya. Ay. Kat saan kami mat nga agdaw-dawat iti kanon mi kada kayo kabagis. Ha? Saan man atila pakibibiyangan nyo? Amok tar aramidag. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agawid aki jay probinsyami, tay nak makilamay iti kasinsin ko, Alpha. Umay ka? Nagadayo mo tayan nyo. Maulawak nga agbiyahe lakay. Sige nga ron. Siyaklatan timapan. Agsubli ak mutlain ton bigat, tagtrabaho ak. Mala, agan-anad ka nga rod iti biyahem, Rabiin dado. Apay, di ka pa'y maturog. Inta agidnan. Umunakan, tagbuyak pa iti TV. Palpasak lang to'y bokseng aboy buyak. Alangarod. Di kagpuyat Sumarunukan ton iti silid Wan, bakit? Nagsipnget. Aljon, si kakaditi nakikaida kanyak. Aguli makalfa. Di kagriyaw. Tanulab sigam tikayat ko. Dakas kayo nga gina. Tatadado! Apay nga da ka diti silid may dasawak! Nagpintas kalfa. Kabubing ang bayo. Nanang! Tulungan ka! Apay! Anyat mapaspasamakan ka, Alpha! Di ta ka malangan. No kasta, pimanawan nila daw kabagis. Wan kabagis. Manipod pimanaw. Saanan ang nagsubsubli. Anya nga'y, di tandanin na isagmak ti anak mo kapoy tinay kya tao. Ay, jakmutam mo akas jay ti ukalin na. Ay, Mabuteng lakit din nga agpakita day jay, taindarumdan. aglumlumang pa siguro itan Pag nakmam day tan kabagis, di ka basta makinobyo iti saan mo unay nga maamaw. Wan kabagis. Aklunak, napilitan naklaang iti. Tapanagrik nga rod kat papaapalan da Alpha kan ti asawa na. Ay, narigat gayam at talaga ti agdardarasutos. Wala. Kaslan ako na ni Alpha alumasin tan iti pagnaidan iti asawa na. Kasta ti plano da kabagis. Tapno sa anak kanon nga umapapal ka dakwada. Ngamjak palubusan ida apumanaw. Tawan ka duwak. Ad-addan nga aglidayak no agmay-may sa kabagis. Kahit kasanaw no umapal kan tumanayin, kit makiasawa ka manay. Saanan kabagis? Jakon umapal kun makiasawa pa'y. Nadidigra ako. Ay na, kamaudyanan na, naitabon matlangan ni Tatang Yaw Susan. Wan nga rod na naindang. Awanan ti puyat. Aga sa mga minta nagbayag ti pan nakalamay na ngay. Dandanin sa dua a Domingo. Wan anana, takasano, inuray mi pa'y ngamin asimang patikabsat na ijay abroad. Ay, sumalagayam De, nagastusan kayo iti hustaw. Nabayag ti pan nakalamay day di Tatang Yaw. Wan nana, ngam nabawi mi matlaang, taado tinangtad iti abuloy. Aya? Tano bumayag ti lamay, umadumat gayam ti maurno nga abuloy nana. Ay, kasta aya. Manungay matinauroryo nga abuloy. Nawadwad anana. Basta ad-ado nga amang ti abuloy ngam tinagastos mi ang nagpalamay. Kumusta ngay ni Nanang, Layda? Nakapsot nga rudan manang, kalaat mo't akim mapsutan. Makapanganpay wano saanan. Wan, nga masapol alugaw, wano maiblender ti kanan na, tamarigatanan nga agtilmon. Ay, kastaya. Makasaupay? Saan nga rudan manang, marigatan pa yun nga agsao. Ay, dandani nga rod ti apit na. Sa bagay, baketan ni Nanang. Ipanminto ija ospital manang, bareng pumigsapay. Ipanyo pa'y laang, gastos manayn. Kat anya nga rod, anusan tayo basta agimbag pa'y ni Nanang. Ay na, palubusan tayon ni Nanang. No kayat nantagin na. Alay, palubusan yawn, tabakutan. Tinasaya at alak man kay Deja Balay.
Tasyak mo ti mga sikaso kang kuana, na kami iti asawak. Kunak nga ipa-ospital mi kumapay manang. Ay sanan, siyak tun ti mang ipa-hospital kang kuana. Kaya't kumat nga sikasuan ni nanang. Sigurado ka, manang. Wan, kababain mo't kan ka. Ano si kakanayon ti mga sasikaso kan kuana? Makitinulong akmat, Layda. Isoayawid kun ni nanang. Itaman pa yan nagdisnudo ni Auntie Layda ang mga sikaso kan ni Apong, nanang. Wan nga rod. Itatanakapsutan sa kundi disnudo amang taripato kini apong yo. Bayan tayo latan, ha? Taamang ano gumura man no saan na mapagbigyan. Nagadunto man na sa unan. Wan sana bale ta inakto sarsarong karan ni nanang. Siguradwak no nasaya at mutlati kasasaad na ijay balay daan tim nga indang. Masikasom nga raw ni nanang indang. Wan, duwata mga sikaso kan kuana. Amumbay ta makumiko makijitala on tanay panagraraip man ay. Wan ka day gurdo. Danag munaya. Siyak ti makammo kan ni nanang. Apay pa lang amin ngayon nalam dito balay. Kahit nagsaya at ti kasasaan na iti balay nakabagis mau. Dandani nga ron matayon. Dandani matayan kahit anya kumaita. Kahit kayat ko nga ipapa sa ati mga sikasukan ko na tadandani ka nga ron ti apinan. Malangarod Asikaswa manaimbang. Di mo baybayan ni nanang. Tanay nakapsutan. Asikaswam iti hustaw. Kumusta ni nanang manang indang? Ay kakasta nakapsutlat ta. Apay no ipantayo ija ospital. Agimbag pa'y siguro no mapaagasan. Bakutan ni nanang, Layda. Kaya't nakanuntagin na. Di na mula kaya't ti maipan ni ospital. Kasimot nga rod tilangan nakapsut. Kat gastusam laki di pan mo no kaya mo, Layda. Aggudwata iti magastos amanang. Ay na, sana pa nang ibuy-boy ngam adun ti gastos ko kan ni nanang. Kunak mo't ngamin nga alaon mi manen ijay balay. Ngam di mo mo't kayat. Inalam mo't ngamin ijay balay. Kat sigod nga ijay ti ayan na. Kat kayat ko nga ron mo't nga asikaswan, tani bakutan. Dandanin ti apit na. Agbiag pa'y ni nanang itinapaot basta mapaagasan. Sana tabakutan. Nakapso nga rodan. Dinan ka ba lanti bagina? Kaya nan kagina na. No di mo masangot ti mga sikaso kin ni nanang. Alaak ijay balay. Ay saan? No ka ano aking mapso ni nanang samo kundi alaan. Madimot ati kasta. Anya kumatidakas iti dayta. Mayat kit di tamatulungan ka ang mga sikaso kin ni nanang manang. Basta agtalinad ni nanang dito'y balay. Indang, pinakanmaw ni nanang. Saan pa ilakay? Ni anyat kukum ngay. Inkapakanunin aldawain. Mabisin nga taaya. Nagluko kan. Mabisin lakit di at aldawain. Nalabas ti bisinan. Sapay jakpay nakaluto iti lugaw akanan na. Kat anyat inararamid mo ngay. Imbes ati kanan ni nanang tinumiro unong asikasuam saan may no jak ipalagip di mon sapay pakanunain. Ada nga rod na panak. Kasangsang pagkaw. Una emet ngamin ti mapan makikarkaruba. Imbes sa bantayam ni nanang. Di mo pwede gusto na ta sukatam kumamay. Pati daya perna di mo pa suksukatan. Disikan ti mang sukat no kaya mau. Makitam ti kastang aramid mau. Inalalam pa lang amin ijibalay na kabagis mau. No baybay amat lagayam. Isublime ijibalay na kabagis mau. Napia ijay ta maasikaso daan na imbag. Saanan. Tadandani mo lat apit nan. Masapula dito'y balay ti pagbugsutan ni nanang. Kat dito'y muta na malamayan. Tapno dito'y ti papanandag iti makilamay. Ay unay kan.
Si bibiyag pala ni nanang ngam dagitan ti ibagbagam. Ay na, di tanto turong na, gurdo. Papanan na ngay no di matay. Amin tayo kat matay. Una, gamit ti kasta panagsasaom, kaslayap apuram ti ipapatay ti inam. Oray ata baketen. Ay na, di tanto turong na kuna manan. Rogyam kat tagpakayon tapnadan tumaramatin tun lamay na. Na, Agpartitay tulay ti may sa baboy. Mamidwa tay lang agpakanan niya. First night kan last night lang. ha? Agpakapitay tulaangan inton katengtengaan ti lamay, lakay. Lakay, di magasak itay iji balay daan tim nga indang. Kinitak ni apong bakit kat ay na, nagbangsit itayan ti dana. Anya? Nagrugit ti bado ni apong, kan nabasbasa ti dana. Ni, apay ngay? Baybay andan samot ti jayan. Alangan tay laangan ni apong dito'y balay, lakay. Ang mga nusanda ama si kaso ijay. Naimbag dito'y at aduta yung agsisinublat ang mga si kaso kankwana. Sige, takasaritak tuman ni nanang. Tain kam alaan niya apo nga di balay daan ti. Di mon samot maasikason nin anang manang indang. Yawid min ijay balay, taamangan nubisi ka. Masangok! Diyo ka di pa kadanagan ni nanang takabalak mga si kaswan. Apay nga rod nagdungrit ngay. Nagbangsit pa'y dito'y pagididaan na. Madlaw asaan amadaldalusan ti iddana. Italaang dayta. Naranaam lang nga jak pa'y nakadalos. Ngam kanayon ko adalosan to'y pagididaan na. Kanayon ko pa'y asukatan tibado na Kan kanayon ko apakanan. Ay, jak mamati manang. Ado ti mangibagbaga adi mo asikaswan ni nanang. Taado ti makakitkita iti sitwasyon na. Iso apasensyakan manang. Nga maasyanak ngamin kin ni nanang. Apay, awan pa nagtalag mo kanyak, Layda. Jak amaw ti mga sikaso iti bakit. Ha? Nagalas ti ugali yaw. Wine! Ambawk! Baknang kayaw! Nakurapay kami laeng! Basit ti balay may! Sana kasi ti balayo ang mansyon! Ang amoray basit ti balay may jak baybayan ni nanang! Alaki din! Agawid kan, Layda! Di ka pala impaawid ni nanang, ta di mo mo't lama asikasaw. Di ka pa'y mailutwan iti kanin na. Sursurando ka may, tila papanam. Pampanawam ta inam, kat amom lang arod ang nakapsutain. May saka mo alaklakayan. Di ka man makibibiyang, tasaan mo mo't ananang ti masignan. Na, talaga abalinswag ti panagpampanunot mau, indang. Indang, inkakita ni nanang, saan samot tin ngagang angas. Natayan. Wan samot, di mo't agang angasan. Wano itaray ta iji ospital. Ay, sanan. Napangarodan pag subliyang pailaan. Ha? Ikot anya nga rod taramidin ta. Inkayaban di kabsat mo na, ta ipakaamom ti papanawon ni nanang. Wano awaga mo no isaw. Pakawanundak nanang. Nauyos ti angas yung awa na kitisibay yu. Kasano ngay, Layda, natayan ni nanang. Dito'y balayan na ati pakalamayan na, ta dito'y mo tinagbugsutan na. Ijay balay latta kuman, tanalawlawa ijay manang. Tapno naway at ipakalamayan na. Wan, amok, dakkel, di balayaw, basit ti balay may. Iso nga ibain nyo ti balay may. Naisa na kasta manang. Tipon Grabe kayo, mate. Gaputabak nang kayo, kastan ti pa nagsasauyaw. Bakit? Di mo ikan iti maday akay papanan ti imbaga ni ipag. Husto mati kunana. May mayat no iji balay na ti pakalamayan ni nanang. Tanaway-way ang adayo ijay. Sana kas dito'y balay nagbasit lang arodain. Nagipot pa'y ti arubayan. Awan pagyanan ti makilamay. Basta dito'y balay ti pakalamayan ni nanang. Siyak ti matungpal, ta siyak ti inauna. Ala, baybay antayon no kasta ti kayat niya anti ama pasamak nanang. Mangted taylatan ay titulong tayo kanakwada. Alang nga rod, intay makitsenda.
Tagumatang tayo iti maaramat iti lamay ni nanang. Gumatang tayo iti masapsapol para iti panakalamay ni apong yu anak ko. Sige, tayo saganak tilugan. Ante, gimatang kami ti adu a kape, asukar, gatas, tinapay, ken daduma pa yung masapsapol iti kusina. Ay ka, nasaya at nga rod ano kasta. Aywan, gimatang kayo iti masida. Ante, kumpleto, pati Ricardo. Nala, anusan nyo pa'y latag gastos atanay, awa mo makukwartamay. Naimbagla kada kayo at aba nang kayaw. Sana kas kada kami anak kurapay kami laang. Saan kami matabak nang, ante? Kaya't mila ti tumulong. Tamay-may sa tayo mat nga rod na pamilya. Layda, uray di ka agkara umay dito'y balay. Di ka madanagan tadda kami mo't iti asawa kamang bantay iti bangkay ni nanang. Kaya't ko abantayan ni nanang manang. Mapuyatan ka, mabannog ka pa'y. Aginana ka kidi. Umay kan tulangan inton last night na. Kaano aya nga itabon tayo ni nanang manang? Di tay pala pagsasaritaan ti tabon tanay katay na pailaan. Di pala pan nakalamay na ati panunutan tayaw. Pasensya kayon Susan, balasang ko ay na. Awan may pasangok ka merienda. Kapilaang ati may pasangok kada kayong may makilamay. Okay lang, nana. Di da kang pakadanagan. Tasaan mat aday ta merienda ti imayan mi dito'y lamayan. Umay kami makipagrik na. Awan mo ngamin makukwarta may. Adama ba nangakabsat ko ngam di da maagipurwak iti kinabak nang da. Ha? Sige, tamang tudak iti tulong ko, nana. Sabali pa iti itad ko nga abuloy ko. Awatin nyo ti sangaribo. Tanaimbagla paggatang nyo iti masapsapol nyo dito'y lamayan. Ay na, ay agyaman ak Susan. Ang anya daytoy ngay. Abuloy mo, wano. Tulong ko day tanana. Sabali pa iti itad ko nga abuloy ko. Ay, agyaman ak nga rod no kasta balasang ko. Ay na, nagsaya at kayo akakaruba. Managtulong kayo. Kahit anwam nga raw dagiti gatangan da kabagis mo. No di mo ipasango ka dagiti umay makilamay. Nagano dagiti ginatang dang abasto para itilamay. Bye-bye am dagijay. Tasan mo ta mabangles. Kan nakarep mo dagijay masida. Napumpun nun ti ref. Tadi mo ipakan ka dagiti makilamay. Parti dagiti gatas nakadulain. Dagiti tinapay. Amang ano ag-expire dagiti ayain. Saan? Kinitak ti expiry date na. Mabayag pa'y. Di kalaagbain iti kastangar aramidam. Tiyam mo da kabagis mo. Naibusan ti intid da nga abastaw. Ang di daan mo ang nakadulin gayam. Di ka kagyaman ta na diskarte to asawam. Amok tararamidag. Di kag pampanuno malaklakayan. Di mo nga minamot ag diskarte. Kapoy ka. Na, Kaano ngay ama ipumpun ni nanang manang indang, makalawasan ang malamlamayan. Nabayag sa una yun day tamanang, itabon tayon san. Ay san? Urayan tayo pa'y nininang ko. Ako mari na ija Amerika. Ha, apay, agawid ka no ay amanang. Wen ka no nga road. Urayan tayo. Ta sumangput into no maya lawas. Naimbag ano makabiyahe pa'y, kat sigurado abakutan, takatauban na laki din ni nanang. Napigsapay dayjay. Kan sana madlaw abakit una yun. Ta naparagsit abakit. Natarake. Iso akas lasaan na bumakbakit. Anya, Iso ayuray tayon takababain mat. Sa paimbaga na nga urayan tayaw. Bisprin nga min ni nanang dayja kumari na kahit. Iso alamayan tayo pa ni nanang. Taurayan tayo jay taga-Amerika kumari na. Kat, sumangput nga tantay kumari niya apong nga agapo ija Amerika, lakay. ay na, napuspon ka no, mati panagawid na.
Inton maminsan kanuman na Domingo. Anya, kasanon nga ni Apong. Itabon tayo ka din? Saan kanupay mat? Taurayan tayo asumangpat ya bespren na manipod Amerika. Ay, may extend nga ron manan at ilamay no kasta. Kapilitan bakit? Papa namin dang, takasukat ka mait. Mapanak man ijay stasyon ti radyo tay nakagpanawagan. Ipanawagan ko man ti pan nakatay ni Nanang. Adda ngamin dagitay kakabagyan na itinagapon na lugar ka. Kan dagitay gagayem na ijay na duma-duma a lugar. Gagayem na. Naimbag no si bibiyag pa dagita gagayem na. Kadagi dyan nakda. Anya tamom ngay no agi pauit day tabuloy da. Anya? Pasig abak nang dagitay gagayem ni Nanang. Isodak kalakit di titad da nga buloy. No mamwanda na tayan. Sige, mapanak kung tani aldawan. Tonton! Ay naimbag ta nakita ka dito ili ading ko. Nay manang indang. Da kayo mo't gayam na ita. Kumusta? Ay, kastoy ay naman adi ka, dadi tayo nagkikita. Ay, may natayan kami ading ko. Natayan ni Nanang me. Ay kastaya. Makipaglalingit ak manang. Ay, agyamanak. Pakibagam tumang nga ron ka ni Nanang mo. Tanatayan ti bespren na. Nabayagan anatay ni Nanang me, manang. Anya, ay, natayan na ya. Diyak pa'y naamuan ang natay gaya man. Una, adayumod ngamin na lugar ti ayan may. Nagsakit ngamin. Ay, kasta aya. Kunak no nabiyag pa'y. Ta dumawatak ko maiti abuloy na. Ay siya kung timangtin manang. Anto'y ti sangaribo. Pasensya kayo na. Day talang timaited ko. Ay na, dakkalaban nagdaytuyan, ading ko. Agyamanak, Nay, bilangan manin ta abuloy baka di ka lama kaidid na. Minigat abilangam na ita. Kit-kita ka no manay nayunan mo't laang. Kani idulin ko adagos ti mauror tamang ano kautenda. Itabon tayaw ni Nanang. Nabayagan na malamlamayan. Di mo ko na ayabot mo iti makabulan. Kaawampay nga ron gayam na nga gapo eja Amerika. Di tayon urayon. Namin anon anapos paon. Las tugmon samad tapno mayatid duglaang ti lamay. Kat mayatid dugmat ti panagurur mo iti abulay. Agdal na ka mamot. Saan man ati lalawlawatam? Into na damakangagkan ka kababain. Talaga nakababain ti kastangar aramida mindang. Pati dagitay itid da amasida kan bisbiskwit iduldulin mo. Imbis nga ipakan mo kadagiti umay makilamay. Ay na, nagbabak nang mula dagiti umay makilamlamay. Diagbalon da, no kaya da? Ha? Amuda mo ti sitwasyon tayo ti biyag. Nakurapay talaan. Kan may saan mga umay agmeryenda ti gagaraan da ditoy. Umay da makipagrig na. Makilamay da, lakay. Gurdo, lakay agring ka man. Uy, Gurdo. Apay ay indang. Anay ko, tiyak kabalanan ti sakit ti tiyan ko. Marikata nakagagas. Maulawak pa yan. Grabe ti sakina. Anay. Apay, anyat kinkinan mo aya. Yado, ate kingkinan ko. Aglalaok. Ay na, nagsakita talagan. Maulawakon. Agpurawan ti panaghitak. Ala, itaray na kalangan iti ospital. Anyat ko na ti doktor ngay Gordo. Masapul ka na maopira ka. Ado kanon ti bataom ket masapul na maopira ka. Anya, kasanon nga ti lamay ni Nanang. Paitabon tayon tapno maasikaso ka diti ospital. Tanay makonfine kan. Gordo, bantayam di abuloy Ang mga nutakawan da. Ay na,
ag ngangabit kan patay ngam day tapay la abulaw iti pampanunutam. Diyo pa itabon ni nanang. Iso pa iti maurur nga abuloy. Ado pa iti umay makilamay. Alang arod unaam ni nanang. Maitabon kan taon ngam di pala na itabon ni nanang. Katagpasumat. Ay, Anyat kayat mau. Asinaw ti una kada kayo kaninanang amay tabon. ni nanang, siyempre. Paitabon tayo nga roda ni nanang. Tanusyak ti masuraw. Jak umay dito ospital kat makamukan ang mga sikaso iti bagbagim di tao. Ala, di ka madanagan. Ta saan kami abumingay iti abuloy, manang. Ipabusoy mi kan, takas tamat ti sa Adam. Wen nga roda, nagdakkel magayam ti kasapulan para iti pan nakauperak. Isun ati tulong mi kan ka, manang. Jay na or nga abuloy. Damag ko adakkel kano tinaurur akwarta iti pan nakalamay day dinanang ka. Rombang la asyak ti papanante abuloy. Tabalay may tinakalamayan na. Wen, kukam amin. Tanaimbag la pagpaagas mo, manang. Yang ay, naragsak kay ti kasta nagbanagam. Gordaw. Apay di kagbalaw indang. Nga amangan nuga po iti kinaagum mau iso anapasamak ken kati kasta. Malaksid kadag iti bato di tatyan mau. Adda pa'y sabalay asakit mau. Nangataw ti blood sugar mau. High blood ka. Ken adda kano bato iti kidney. Ken adda fatty liver mau. Apay ngay. Agkakanat mo ti sakit ko, gordo. Inagumam ti abulaw ingam kurang pa'y gayam apagagas mau. Kabut-buteng ngamin ti agag-agaw tanarigat ti makarma. Nakarma ak nga taaya, gordo. Tapi akala at timpuar dagita saksakit ko. Ay, tsaka mau. Ngam pagpampanunutam daytan indang. Sapay ko maamiris mo dagiti biddaut nga aramin mau. Agbabawi ka, ket agbalbaliw ka. Bareng maagasan ka pa ay. Masapo lang makapanaw tayo na ti pag-abangan tayo inton maminsan na bigat bakit. Tane, rugyandan nga i-renovate da ito eh. Aya! Kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo ni itoy, Nestor. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damari, Lena. Uwan bakit? Di mayata kakaaruba tayon ton ija kumpare mga padamat lang nga driver. Kat manungay ti abang ijay. Parehas matla dito Napimpintas la ijay ta igid amis mo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Han nga kasla ito nga nag-adayo ti mapag naman ipon ija kalsada. Hello, aling ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanyak. Sorry manong. Na kayo kanit ay kabarbaro nga agam-abang dita apartment ti kasinsin ko. Ay, uwan, kalalis mi lang idinaminsan nga kalman. Diyak lang pagarop. Lapintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang ka di pa'y ading ganda. Ala, haanan. Adan asawak. Driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga rod, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam. Ta napintas kan sexy ti asawa na. Ay, aan mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga ron ading. Isa makunak anagasat ti asawam. Apalak niya asawa maling. Ha? Ay, wan, siya gayam ni Peter. Sika,
Anyat nagan mo, ading ganda. Ay, siyak ni Rosita, Manong. Wow! Patinagan mo, nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita Ganda. Rabihin, Rosita. Sumanarming ka pala dita. Umay ka agiddan na maturugtan. Maturukan. Sumarunoak nga maturog no madamdama. Apay aya, sumanarming ka. Itan samad lang ang sarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak. Nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kid din. Maturukan. Madamdama akton. Ne. Napintasak matgayam nga agpayso. Karo siguro no malinisan nga permito'y rupak. Mayat matipurma dato agong ko. Dato'y matak. Mayat matlaang. Kan ati dugdag iti kurimat-mat ko. Kan uray dato'y subil ko. Mayat gayam ti porma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda ka aruba mi nga nangibaga. Santo lang na amwak. Iso na lang tanapuskol dato kiday ko ah. Ay, ahitak man kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Ta sigurado nga adumanan ti pasayeros. Oh, mangan kamot ka na. Adda ka dito sa angon ti panganan nga sumanarming ka manan. Kit-kita ak nga ro dato kiday ko no mayat matlaang. Kita man no bagay ko Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat ah. Pinaing pisak base tanapuskol. Tila raramida. No anya ti intud ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang matanapuskol nga rod unay. Bagay ako matlaang. Wan siguro ah. Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita ama ah. Ay na nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni masida. Inton masiitanak. Sige nga rod. Mangan kan. Hello, ading ganda. Manabamat ti panagsalapay mo. Ne, si kamat gayam data Manong Peter. Wan man tani na urnong manantilabaan. Rimwaren jay asawam. Napanen nagpasada. Ay, wan Manong. Nay, bagbagay mo na takiday mo ah. Nadlaw mo matgaya Manong Peter. Wala, siyak pa'y ti kunam. Napuskol na na ito ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ad pimintas ka, ading. Thank you nga rod, Manong. Ay, woy, nagluto ak iti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwantaan niya agkapeta. Ha? Uray dito'y arubayan yon. Ta damot lamisaan kan tugaw dito'y. Maburingak ngamin ni tabalay. Tanay awan pa'y kasarsarita. Ang mga ano dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan mat kay di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di ah. Apay awan trabaho Manong. Ay awan, tagpinpinsyon akon. Ay, kasta aya. Pensyonado ka matgayam. Uwen, iso nga dak lang anita balay ngagtugtugaw. Isa makaburing may. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagin anabaluak. Jak maten ng asawa, awan mat nakitak, kaskin kakapintas ading. Pasablugan nakmanan nga. Hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na ka nga ron nila kay mo, no saan ka napintas? Ha? Wan ang amahan namat nga ibagbaga nga napintasak. Anya, ay naglokon day tang asawam. Apay ngay, rumbang ko mga iso tinumero uno amang ibagbagay ti kasta at asawa nakakit nga raon. Pulos to pa'y nga na nga imbagbaga. Iso nga imbag pa'y nga rod kanya Manong Peter.
Dayawam ti kinapintas ko. Ngam di asawa kat, uray na minsan, hangko nga nang ngayimbaga na ti kasta. Anya? Ay, irwar ko man kiti dagi jay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagi jay kat. Irwar ko ta usarak manen. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak no usarak dagitoy. Ibaga damanan na nga napintasak. Ay, inak man kay dagdigos ta ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. Nabanuga ka nagpasada. Nasakit ti sikat kan bukod. Aywan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kahit ni pakitsindam bakit, wan. Wen, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, kapiak na madamdama. Namat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray ko mamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Haan mat. Tajay lang pakitsindak ti itad na nukwa. Apay mat data nga asawak. Sabsabaliti style na. Mapanak man langan itaro bayan. Agpalami isak basit. Ni, sino dahi agsagsaga? Ay, ni Mang Peter Matkayam. Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka di tamadong. Thank you, Amanong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar nda to'y baduk. Ma-apresyar na ti kinasiksik. Ngamdya asawak. Kasla hanak nga makit kita. Imbag pa ti daduma, tay bagada nga napintasak. Ngam ni Nestor nga asawak. Jak pulos mangagdatakan niya na. Hanak samat nga labda dya nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidain nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ay na, nag-imasunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang tay balis ko niya. Ay, sige lang. Ta sa anak mo't kit di ngagdardaras, Mare. Anay, apaw, nagsiksi ka mo't dun, Mare. Thank you, Mare. Imbag kapay. Amom nga ibagati kasta. Ha? Anyat kit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao ta ma-apresyar dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko. Apay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Iso nga kunak nga bakahan nak nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit dimot, Mare. Inasawa na ka nga rod no saan nakaalab. Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan iti dakas ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas jay ti kinatao na, Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga mintay lalaki, asaan showy ako na da, Mare. Ngam iti ununog na, love na kaday jay, kas jay. Basta hanak nga kontento. Hanak samot nga lab nga agpaiso. Si ka ngay, Mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala, Mare. Kana yun, Inaldaw nga ibaga na day takanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kita am ka di dati abok singera. Nagpintasan niya. Ni, ay, uwan mat. Sayang ti kinapintas dati a babae. Nagboksingera kit din. Madadala ato yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na nagmayat ti agong na. Ay, sige. Maturog tan. Ala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti aboksingera. Nagpintas ngamin. Amom, Rosita. Bagbagay mo man ti short hair. Ha? Aya. May mayat man no paputdambas si tabuok mo.
Sa bagay, uray anya abuok, bagay mo, tatalagaan na pintas ka. Thank you, Amang Peter. Aywan, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kaano aya? Itan ano awan aramidem ading. Sige, mabiit lang nga ron ta isarak ti dagusme. Nay, nagpapukis ka mo't maray. Oh, bagbagay mo tabuok mo Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Ay, wana inspirado akan niya yung gagayam kan kakaarubak. Ay, konakno nila kay mo ti inspirasyon mo. Kas ano nga inspirasyon ko day jakat uyawan nak tupay. Anya? Imposible mo't dayta, amaray. Asawa na ka, uyawin na ka. Ay na, han mo lang amin nga amo ti style day jay kumparem. Naimbag pa nga ron ti daddo mga babae ta ma-appreciar na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksak itanakmat no daddo ma. Iparupan na unay kanyak nga sa balite kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, mare. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak ti inspirasyon ko. Han nga dya asawak, mare. Nagaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Sino kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga asawa matlangan ni Bayaw, Elmo, nanang. Usto ang road. Sino ti asawaan na nanan? Jay sigo da nobya na at taga-kabangiba nga barangay? Sino ti ibagbaga ni Helen? Nalipat akong tinagan na. Basta jay napintas kan napudaw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mo taninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na pa'y da jay. Umay kayong tukanaw, no kasarda. Una nang, umay kami to. Siguro, ado ti umapapal ka ni Insan Elmo ta makaasawa ti napintas sa babae. Un siguro, Ang artag ka no, mga dya babae. Sursurando ka no, pay. Sarabali na, basta napintas na nang. Ay, sige nanang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Adto iti tangdan mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmerienda nak iti balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sa bali pa iti tangdan mo Aran, awate mo, sinurukak na ita. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanyak. Kasta ngamin, nung nasidiga kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kayat ko ti ugalim. Man-man o ti lalaki nga kaslakanyam. Ay, pagyamanak apay, sana nasingpat, jay asawam? Jak man amo? Ay, jak amo ti isungbat ko ita. Ay, baka kayat mo nga linisak dagita ko, kom. Uray libre. Amumaya tagdalos iti kuko. Ay, Kasta ti trabaho kay di ngam sim madutak. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngam no sag paminsan, ayos lang. Malaman nga rod, tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan, regalo kon kaniyam. Apay narabyan ka, Rosita. Nagapgapwam. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti guwapo nga kaaruba. Nagguwapo man nga agpahisuday jay nga kaaruba. Lakayan ngam guwapo lata. Sino? Ay, basta jay guwapo ita Sige tayo, agina na akon, nabanugak. Di ka mangana na ya? Haanan, pinakanak jay guwapo nga kaaruba.
Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay, anya man ti apalam kanya akon, mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siyakat. Haan? Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Ay, imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasak. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumaakman. Anya? Ay, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter na urnong man ang timurang nan. Malaman, mare. Malam ti panaglabham. Kat uray mayat kay ditahan nga napudut. Makadkadlaw ako na Rosita. Ibaga man ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga. Kanayon ti ipapan mo di tabalay ti kaaruba. Ano, ti makakit-kita ken ka. Mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo ti lakaya kaaruba. Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali dia kaaruba. Anya, Nagsingpat kanyak, uray hanak nga kapkapin ano. Isu nga kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak prinsesa iti panagriknak no adak ijay balay dia kaaruba. anya. Makitam ti kasta nga aramid mo. No kunam nga sina anak hanak nga mabutang pumanawak tadta no kasati kayat mo. Agsinatan Isun tumatla nga naglamiis ti relasyon ta. Na umaakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya, Han mo lang nga mo ti marekrek nak. Isu nga usto. Madikon. Ala, napanan na nga rudon ngay. diya ka mo amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulom pare. Diyak mo't nga rin makontak ti cellphone na. Diyak man amboy ti dadya nga asawak. Kalat mo ta nagbali na kas jay. Kinapudno na pare. Adu, ti imbagbaga na kanyak. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Ha? Anyat kayat mo asawan mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanyak, wan. Tapno maamwam. Kun amom ti aramidom, pare. Apay. Anyat imbagbaga na kan kaaya mare. Ada ka matlagayam diti balay datata. Anyat gagaram. Agawid ta ka din Rosita. Di ka kadiag kasta-kasta. Urnusun tat ka amin ka data. Awan matla ang tipat ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, ne. Uy, tadtaman pa nga kung di arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry, bakit? Uy, aklunag. Nagkurang akan ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok kan ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakita kanyam ngamjakla ang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak ano okay lang kan katikas jay. Amom mo takas tuyak. Aan mata? Medyo nalailo ka idi. Ngam si mabalikan idi bumaybayag. Ngala. Sorry nga rodan wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti karuba. Naglailo mat ngamin kanyak na jay nga karuba. Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon me. Ta hanak mat piman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala. Mapakawan ka bakit? Basta agawid tanwan. Pumanaw tan ijay. Agbirok ta iti sabali nga pag-abangan ta. O sige. No kasta ti kayat mo bakit? Wala. Pumanaw tan ijay. दोस्तों नमस्ते हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सब बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों जा रहे ना स्वस्थ मस्त अच्छे रहना। और दोस्तों देखिए सुबह हो चुकी है। सुबह होने के बाद भी हम जल्दी से नहा धो के तैयार हो गए हैं। इसे वीडियो बना रहे हैं। और दोस्तों हमारे घर पे अभी दिखाते हैं क्या गिर रहा है क्या नहीं। तो हम जल्दी से चल रहे हैं और जल्दी से दिखाते हैं आप लोग को। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं आया है गिट्टी और गिट्टी गिरने जा रहा है।
अभी उधर राज और हमारे बड़े वाले भैया दोनों लोग कपड़ा बिछा रहे हैं कि गिट्टी खराब ना हो जाए। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं गिट्टी आ चुकी है। नीचे दोस्तों आधी काली गिट्टी गिरा हुआ है, तो इधर गिर रहा है। तो दोस्तों इधर गिट्टी आया है, गिट्टी गिर रहा है और सरिया भी नहीं है ना? नहीं अभी आएगा। इधर राज और हम हैं। दारू उड़ी बना लिया है, कैसे लगे हैं कैसे बताइए इसका पर सुनाई नहीं दे रहा होगा आप लोग। दोस्तों अभी चल रहे हैं, अंडा पिसाते हैं। अब यहाँ पर तो गिट्टी गिरी रहा है, आप लोग देख ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर गिर रहा है गिट्टी, इधर देख सकते हैं। अब चलिए दिखाते हैं अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। प्रिया वहाँ पर जा रही हैं, इधर देख सकते हैं। और घर हमारा इसके पीछे है। तो वहाँ पर गिट्टी गिरा था, तो गिट्टी उट्टी गिर गया है। गिट्टी उट्टी गिरने के बाद अभी इधर मतलब आज से जोड़ैया शुरू हो गया है। मतलब कल गड्ढा उड्ढा खाना गया था, तो गड्ढा उड्ढा खान के रेडी हो गया। इधर देखिए अब मिस्त्री आ चुके हैं हमारे घर पे, और मिस्त्री आने के बाद मतलब जोड़ैया स्टार्ट हो चुका है। अभी आप लोग को दिखाते हैं पीछे वाले कैमरे से। इधर देखिए अभी आज छोटा सा नए खाना गया है। इधर राज हैं, इधर बड़े वाले भैया मिस्त्री हैं। दोस्तों राज बैठ चुके हैं। राज बोला कुछ तो घर बंद। दोस्तों वहाँ पर मिस्त्री अभी जोड़ैया करना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी उधर मतलब पहले पावर रखा जाएगा, पावर रखने के बाद तब बीम ढलाया जाएगा। बीम ढलाने के बाद तब इसके बाद घर बनेगा। क्योंकि अभी बोल रहे थे सब लोग पावर धरा देंगे, नए वाला मत करना, ये पावर धरा के तब बीम ढलाइए तो सही रहता है, जबर रहता है। और उसमें पहले ईंटा फोड़ के डालेंगे, तब इसके बाद उसको खोनेंगे, तब माटी उटी डाल के बढ़िया से करते हैं। बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अभी स्टार्ट हुआ है घर बनना। हमारे घर पे मसाला वसाला सब कुछ बना हुआ है। देखिए भैया हैं। Ita tanakalpaskan iti panagadal mauluna anak kau. Anya nga iti sumaruno aplanaw. Kat agbiro kak nga dagos iti trabaho katap no makasweldo akon. Kaya't kunti maadaan iti kwarta. Ay kit lalaingam nga rod tagaplay a anak kau. Kakaisuna anak kapasaka iti board exam. Katuan awan ti sayangak nga kanito. Sayang taglabas nga aldaw. Iso nga masapul nga makatrabaho ak nga dagos. Tani ado ti kayat ko nga gatangan. Alang nga rod. Sapay ko mata makastrek kan iti trabaho manak kau. Ay natatang kamaudyanan na makatrabaho akon. Ha? Naawat ka na anak kau? Wen tatang. Dakal ti sweldok ije nga kumpanya. Ay, swerte ak nga talaga ta siyak ti may nga napili. Ay na, excited akon nga agtrabaho. Mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Kasta aya. Ay na, kablaawan ka anak kau. Maragsakan ak parakin ka. Damag ko anak kastrek kanon iti trabaho jay anak ko esong. Ay wain pilang. Naawat mo't adagaw sa iti trabaho. Kat jay sweldo na ngay, sikat ipangpangtadan na. Kas-kastrik na laeng iti trabaho. Saan pa yan nagsweldo? Kaano nga agsweldo? Diyan mo namagam token ko na Una, adamot karbengak nga agdawat iti kwarta ijay anak ta. Tasyak tinana. Kan uray na bayagan ang nagsinata. Tanak kulat ta ni Luna. Katawan mo't mangibagbaga nga awan karbengam ka ni Luna. Kunak ngamin nga agnaud ijay balay. Ngam di namot kayat. Di na kaya't ijibalayaw ta saan na akaalaan tilakay akadendendam. Oo, sug-sug-sugam kit di Ala. Isot amok. Pumanaw kan no awan na sayaat ngay bagam. Tanay, adupay ti aramidag. Agsubli akto nga rod no agsweldo ni Luna. Nay, nagadumot dagita ginatgatang mo na nakaw. Anya kay dagita? Bagdag ito'y tatang. Nagsweldo ak ngaminan iso nga ingulpek nga ingatang iti bag. Tapno ada kasi nublat man di may sa nga bag ko. Masapul nga sa bali ti bag iti kadaal daw. Diyak kayat nga ibagada nga may sala ang ti bag ko. Anyan,
Ingulpim samot ten itibag ti sweldo manakaw. Awan samot nagbati a kwarta maon. Adam at ate pang allowance ko. Kan igatang ko iti sidaan tayo. Ay na, nagganas gayam ta da sweldo na. Nagmayatag shopping. Inot mo kumaginatang dagita tapno saan ka amay busan iti kwarta anak ko. Kaanon to pa'y ngay nga makagatangak no inutak. Gulpi akit din Anak ko. Sige ta, yakar ko man nang yakar gati daan nga bag ko ito kabarbaro nga bag ko, tatang. Ikanak man matiti kwarta manak ko. Nagsweldo kan sa mateng. Awanan naibusan. Jay bag ate, itit ko kada kayo no kaya tiyaw. Ipadawat kong jay dumata na umaakon. Nanyag mo nga raw, tasyak ti mangusar, tane, awan bag ko. Urayan nyo nga raw ta alak ijay kwartok, nanang. Sweldo tayo man itanlo na. Intamang restaurant, kayat mo? Ay, sapay adda papanak, mina. Sang butak no madamdama jay paggatgatangan iti cellphone ijay mall. Gumatang ka iti cellphone? Apay, nadadaal ti cellphone mon? Haan matkit di, mayat pa'y ngam. Kayat kon nga sukatan dya cellphone ko. Ada nga may nakita nga napintas nga cellphone. Anya? Nauma akong dya cellphone ko. Kayat ko matati barbaro. Ay, pasensya kayon tatang Awan ti maitit ko nga kwartayo tagi matangak iti barbaro nga cellphone ko. Right. No kagat-gatang mo dito cellphone mo. Saan? Nabayag dato yan. Inam nga bulan nan kanyak. Kahit pangipanam ni tandaan a cellphone mo nga ay. Idulin ko unuhaan kat ipadawat ko. Ila akong langan tapno adda sukat inggatang mo dito baro a cellphone mo. No adda gumatang tatang. Gatangan mo to cellphone ko, Mena. Anya? Kat no kagat-gatang mo daytan. Apay, naumaamon? Wan nga rod. Diya kurso na dati kamera na. May mayat diya may nga brand ko ma. Anyan, naglaka kamutin ang mauma iti gamit mo, friend. Sige, Mena. Gatangam dato yan. Uray ilaklakak ti panang ilako kanyam. Adamot cellphone ko. Pangusarak di tangay. Padasam nga ipost. Tabarang addamang gatang, friend. Pangip-ipanam iti sweldom nga ay luna. Di ka pa'y makaitid mo't iti kwarta kanyak nga inam. Jay samo lamam tiki ka mo na nakaw. Laglagi pa nga damot ambag ko iti panagadal mo. Timultulong akma tanang paadal kan ka anak ko. Ang mga nalipata munday ta. Apay ko mga malipatak datangay. Ay, awan mat nga rod ti kwartak tadta na ibusan. Kasusweldom na ibusan. Apay, intad mo amin kinitatang ma. Awan to pa'y maititit ko kanya na. No kaya't yu alaan yun jay nagsukatak nga cellphone. Da kayon ti mangila ko itinadya tapno da kwartayo. Alahiyag mo nga raw, tay sursur ko nga ilako. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Naimbagla pagkatang iti agas ko. Apay dya asawa yung ay. Hana kayo nga ikaniti kwartayo. Anyat itad na nga'y, kat no pasaray iso, pa'y ti dumawat kanyak nukwa. Data ngamin kat. Apay ngamin nga sininaan yun tatang. Kalpasan na, nakidan na kayo itawan ko kwarta na nga lakay. Anya nga'y data, kasla kayo nga kakaasik. Katoray mo ti amam, awan mo't makukwarta na. Uwan na ngam nagagat nga agtalon kan aggardin. Aduti mula na nga natnatang. Diya kabit yung ay, nakasadsadot. Lakay nga minun, iso asanan ang makatrabaho. Sinaan nyo kit din, tagsubli kayo ito balay. Ay, jak ay ayatunan ni tatang mo anak ko. Iso ang maawatan na kuma. Awanan apulos tirik nak iti amam. Nagkupaseng. Lay, adamat insangpot mo a gitara, Luna. Nangalam dita. Ginatang ko, tatang. Nanginadatoy. Napintas ngamin. Anom ngay dayta kat di mon samot ammo tag gitara. Kat sursuruak. Masurumat ti amin nga banbanag.
Nalakala nga suruan datoy. Anya, Umapalak ngamin ija katarabahwak nga nalay nga gitara. Babae day jay ngam naglay nga mangkuteng-teng iti gitara. Iso nga sursuruak man mata gitara. Apalak day jay nga katrabahwakat. ay, sos, natumban to yung gitaram, Luna. Apay nga may na dito ti pangikabilam ngay. Nakawaramot ngamin ditoy. Isimpamot ngamin Di mon samot usaran ay. Hangko nga kayat gatan. Nagrigat mata gitara gayam. Anya? Ay, bagiyo datan tatang. Uran anwak hanak mat nga makasurok. Hangkon sa ngalin niya ti gitara? Anyan, sapay nakangingin na itoy. Idulin mo anak kao, isimpam. Da kayon ati mangisimpa, hangko nga masango. Inakagdigusan ta, mapanak man na nagtrabaho. Nagsweldo kan, Luna. Ni, ada kayo manan ito balayan. Basta agsweldoak, ada kayo itoy. Katun ta umayak mat dumawat iti igatang mi iti sidaan may. Ay na, sinanyo nga minandyala kaya nga kadandan na yo, tagsubli kayo na itoy. Agbasbasol kayo lang iti kastang araramidan yo. Agyaman kayo ata nasingpot ni tatang. Tano habali lang, indarom na kayon. Kat nagsina kami mutan iti amam. Katuan atain sukat yung mat ngamin. Bimak bakatan kayo nga lalakiro nga. Ay nadi ka kadisumanaong. Mangtad kakit din iti paggatang mi iti sidaan mi. Tani, mapurga kami iti itlog kandilata. Awang kwartak. Anda nang igatangak iti swilduk. Manan, anyaman ti ginatang mun ngay. Piano. Kaya't ko ti agsuro nga agpiano. Nalaklaka ka no nga minti piano nga suruan ngam dya gitara. Diyay ginatang mo a gitara, di mo mo't us-usaran. Sa ita, gimatang ka manan iti piano. An-anom da gitangay, itambak mo dito'y balay. Kat kayat ko nga road. Dapay tay utang tay dagis eskwela ka pay laeng. Di pay nabaybayadan. Mangtad ka iti paghulog ko, kababain. Manupay ayat tinabat-bati nga utang tayo. Dapay 30,000 Imbes nga da kayo timang bayad iti data, tapagrebengan yung mat nga dadakkel ko timang paadal kanyak. Inyo rayo pay lang mat kanyak. Tumulong ka mo't ang agbayad anak ko. Uray 2,000 iti binulan. Wano 3,000 no iso. Sige, wanan mang tadakto. Hanpay nga tadtatan adu pa'y ti paggastosak. Awan maitad mo. Uray 5 gasot laan. Awan nga rodan. Allowance ko lang tinagbatin. Sa nga gasot ano kayat yaw? Isulat maitad ko. Pasensya kayo pa'y lang. Oo, naimot daytan. Awan pa'y ganas mo't ngagsusweldo ka. Igatang mo mo't ngamin adagos ti sweldom. Di mo ammo tagtipaid. Awan pa'y savings mo. Katagur nung akto ano magatang ko amin nga kayat ko. Nakitak nga di paraangan da ang tinini tatatang. Nagpintas din na may anday di paraangan da. Nag-aduti mo lang nga naka-display. Nagpipintas. Kati sumot lang amin ti kukuan ni Antem. Kilamang papapintas iti paraangan da ti aramidin na. Isulat paglinglingayan nan aray jay. Taawan mo't nga rod kukuan na ta pensyonada mo't nga main. Kasla kayat kumutikas jay nga paraangan Tuladak man da jay. Alya. Gumatangak tuman iti sabong. Makapaikat nga men iti stress no ada makit-kita nga mula. Wano sabong iti paraangan. Makapabangar iti rek na. Ay na nakambirok ka man na iti paggasto sa manakaw. Agurnong ka kabayatan ti kada ti kwartam. Narigat no pasig agastaws ti pampanunutam. Ay na, uwan ka di. Agurnong akto enton makumpletok dagiti kayat kong agatangan. Kakaiso na nga ada paggatang. Marigatan at nga agangas. Gapoy ti uyag ko bakay. Ay, anyabot ti kastan. Agas mulatan ti papapanan ti kwarta. Sapay awan makukwarta. Awan pa'y maikatang iti sidaunan.
Adumot nga minin, tirik-rik na kitibagik. Wan nga rod, agkakanat mo't ti marikrik namon. Apay, awanin tadyay anak mo kan ka. Awan, tado ti paggastusan na. Apay no agawid ka pay laang ijay lugar yo karyo. Ing ka pay lagpaasikaso kadagiti anak mo. Apay naumakan kanyak. Awan nga rod pagpaagas ko ken ka. Ang mga noa niya ti mapasamak ken kay ti puder ko. Makabasulak pa. Alya. Itulod ka pay laangan niya. Pasensya kan nga madanagan ka talaga. Awan pagpaagas ko ken ka. Iso nga agpatulong ka pay lakadagiti anak mo. Di nakadwaan aya. Agkuyog ta. Wen, ngam itulod ka laeng. Jak mabalintag bayag ijay. Taamumot asaan dak akayat dagiti anak mo aparaken ka. Tanda ka nga rod asawak. Iso asi ka laeng ti agawid. Wen, itulod ka. Ne, imbag man ta nakapanunot kayo nanang. Sininaan yung dadya nga tatakaryaw. Ay, madanagan akmot ngamin. Tanaga dun tirik-rik na unay ti bagina. Nagado ti an-anayan na. Katawan pang pa-ospital ko kankwana. Inton maustal iti sidong ko di makabasulak pa. Ay kat mayat at nagsina kayon. Kat agsubli kayon iti balay. Nuwanan No di nakmapakawan ti amam, saan lang? Uray agsina kami iti kwarto. At damot karbengak nga agnaed dito'y balay. Tadamot share ko dito'y. Nay, aguray ka. Madumot ti sabong dito'y paraangan. Nakahilera mo di tandagiti nagdadakkel amula. Uwan nanang, tapapintasak man ito'y paraangan. Nangalaam ngay kadagita. Kat ginatang ko At daya madawat nga kakasta. Nagpipintas dagita nga mula. Kan nagdadakkel da. Nanginati pananggatang ko ita. Ay, di taman tinapanan ti sweldo mon, Luna. Katuan Anya kumapay ngay. Talaga nga kasta Uray takwartak mat. Pagbambanugak tigas gastosak nanang. Anya ngay dagito'y nakatambak dito'y. Aglalaok mat. Gitara, piano, sapsapatos kas kadabag. Jay anak mo Intambak na mo't amin na iti gamit na dita. No nausar na minsan, no namidwa, ipaigid naan. Naumaan na ragitaan. Anya, ay una yun. Naglakamot ama umaday di ababain. Sayang lang tinggagatang nakadagitoy. Pati dagitoy sandals na. Apay, di na usaran dagitoy. Basta impaigid na dita, di na kayatag. Ay sus, masayang dagitoy ay inakilako, taiso pa'y ti mapaglakwan. Mala, mapan ka no, magagat ka. Basta mangibingay kay ti mapaglakwam, tanay, uray siyak, awan might itod ni Luna akwarta. Naglalay ngam ngay. Ding kamat agilako no kayat mo. Pagbingayan ta nga ilako dagitoy. Tanuan niya ti mapaglakwan ta, iso ti kukwata. Ilakok to'y gitara kan piano. Si kamo dagiti sansandal kan bag. Anya! Ay naawanon, nabulang itmutin dagito'y mula ginatgatang mo anak ko. Intumtumban samot ti aso dagito'y. Nay, natukulan ti daduma. Sublatan yon nga asikasuan no kaya tiyo. Jakmat ngamin masangon ti mga asikaso kadagita nga mulmula. Anyan, naggasgastos ka laeng. Sapay nagngina ti pinanggatang mo kadagitoy. Ilako men, no di mon kaya. Kat makamo kayo Bastahan ko nga masangon. Agpasuruak ngamin nga agmotor. Mga laki ti hulugan nga motorsiklo. Anya, ay narigat samot no hulugan anak ko. Narigrigat mat ti cash Pangalak ko maiti pag-cash ko ngay. May mayati hulugan at ay inot nga bayadan. Ti kayat ko asawa. Didak pakibiyangan. Kasto nga ro ti kayat ko nga ramidan. Kwartak mat ti usarak. Pagbamban nugak mat iso nga handak nga lapdan. Ayan tinaglakwam iti pianaw kan gitara. Ilatag mo. Ta ilatag ko mo tinaglakwak iti sansandal kan bag. Kan nagitay na dumasabsabaw. Apay ko mga ilatag ko. Tabi nga yun taan na imbag.
pagmingayan ta iti hustaw. Tapno awan dakdakal, awan basbasay. Ay, mala. Mabit lang nga ro, tay nakalaan ti pitakak. Gumatang kakit di maten iti lotem, Luna. Tano daga ti gatangem. Ngumat nga to ti balur na, bayat ti panaglabas ti panawan. Ano ak nga iti daga kat adamat basit nga lotem eh. Kat pangyanvesam nga rod iti kwartam. Kasla ison ati savings mo. Tano kayat mo nga ilako, mabalin. Mailakom to pa'y itinangin-ngina. Kitaan na. Dandanin mabayadak ti hulhulugak alote. Awan hilig ko iti lot-lote, mena. May mayat pa'y siguro ati lugan, mausar mo. Jay dagangay, hamumat nga mausar, nakatinggala ang mat. Mabalin mo mat amulaan iti agduduman o kayat mo. Masadutak nga agmula-mula. Lugan, ti sumarunong nga irwar ko. Iso nga ilakok di motor ko tati paglakwak. Iso ti pagdown ko iti irwar ko nga lugan. Anya, di mo pailan nabaybayadan di motor mo. Ilako mon. Kat oray dili ka dumat nga mente motor. Namin ano nga dandani ak na disgrasya. Mas safety for wheels. Nimat Mena ti umawag. Apay nga ta? Hello, Mena. Ala, Luna, nadamag mo ka din. Nabasang ka din ti group chat tayo, iti trabaho tayo. Ni, hanpay. Kalkalpas ko ngamin nga nagdigos. Apay aya? Awanan, impasaradan ti kumpanya pagtrabahuan tayo. Anya? Ala, apay ngay? Basang to ti group chat tayo. Inlanad da amin ijay ti rason. Ay awanan ti pagtrabahuan tayo. Sapay dakkel ti sweldo tayo ijay. Ay sus, kasano datan ngay? Sapay kay ruruar ko itilugan ko. Anya ngayon ti paghulog ko. Rumwarak tayo nakag-apply ti trabaho. Saan nga mabalin nga mabakante akta ni awan paghulog ko itilugan. Ay, daytan ti bagbagami kan ka anak ko. Gastos kan tumo nga minagastos. Ay, mariribo ka anak nga talaga. Sige, mapanako na nang. Kahit ada na sa pula matrabaho. Ay, nagrigat matagbirok iti trabaho. Jay dakal ti sweldo. Adda man ngam nagbasit mati sweldo. Kat noan niya ti adda, isun na. May mayaten ngam ti mabakante ka. Ay, unay matanti kastoy. Kunak no lifetime da dya nga trabaho. Ngamahan matgayam. Awanan marigatan ako nga mangbayad itilugan ko. Kasano dato yan ngay? Di da kam tumat ngamin tinengag anak ka. No bagbagaan da ka, sintirmag. Awan nga rod, Pasensya kayon tatang, nanang. Nagdaraso dusak. Sinayang ko dyan napintas nga oportunidad ko idi. No nag-urnong ako ada ko mapangrugyak tadta. Kanailaw anak nga nangirwar iti hulugan nga lugan. Naglaka ka mo ngamin ang maumay ti gamit mo. Gatang iti gamit mo. Ngam awan mo't kaus-uskan dagiti gatgatangam. Wan nga rod, Maameres ko tadtan ti bidot ko, nanang. Basit mati sweldo ka itoy. Iso nga napanunot ko ti ag-abroad, nanang, tatang. Alya, kahit nangarod aramatam nga agabrown anak ka. Ada nabulod ko kadagijay gagayam ko. Ala ka, tagsingsingpot kan agan anad ka iti papanama. Di mo baybayan ti bagay, manak ko. Uwan nanang, pampanunutak ngamin ti hulhulugak nga lugan. Iso nga masapul nga agbiro kak iti dakdakkel nga sweldo. Wala Kat laglagi pam kumaakanayaw ti bilin mi kan ka. Saan aga po taado ti kwartam kat gatangam amin na nakayat mo agatangan. Nga uresan mo matuna akasapulan. Uwan tatang, adan nagnakmak. Saan kayam nga agnanayon ti kaadda ti adu nga kwarta. Iso nga masapul nga agurnong. Kat hana kon nga agbalin nga gastadora. Agan anat kayo nga runmat nga panawak itoy. Sapay kumatahang kayo nga agapapa. Agsinnaranay kayo nga duwa.
Wen anak ko, nagsaritaan min iti amam dayta. Uwan anak, nagpakawan ti inam kanyak. Isa pinakawan kaw, ta nagbabaw yan na mati inaramid na iti kalabas. Ang kayon nga agsinsina Wen anak ko, ikarimid dayta.